Nggih, ragian semang alit-alit sinarang sami, selamat pagi, bertemu malih sareng Bapak Imade Sartawan. Ring pertemuan semester ganjil puniki atau semester 1 puniki wenten makudang pepelajahan utawi materi sane pacang iraga kepelajahan. Ke saneka pertama punika wenten sambrama wacana lan laporan. Sambrama wacana puniki pada sekadi kata sambutan. Sapunapi alit-alite mangda sida nguncarang utawi memberikan sambutan majang ring para undangan. Lan sapunapi tata caranyane alit-alite makarya laporan. Sane kaping kalih punika wenten aksara Bali. Ring aksara Bali puniki alit-alite pacang nglajenendik pasang aksaranyane utawi sapunapi tata cara iraga nyurat aksara Bali. Dan alit-alite melajahin baligrafi utawi ngambar aksara Bali. Sane kaping 3 punika wenten tata basa Bali. Ring tata basa Bali puniki alit-alite ngamlajen indik sapunapi tata caranyane nyurat basa Bali Latin. Napike nika wangun kruna lan napike nika wangun lengkara. Wangun kruna punika sampatas kadi pembangun kata, lengkara punika kalimat. Sane kaping 4 punika wenten awig-awig. Alit-alit puniki menjadi indik awig-awig ring wewidangan desa sewang-sewang napi kemanten sane mewasta awig-awig utawi aturan-aturan. Sane kaping 5 punika wenten artikel mangda alit-alite waget nyurat utawi nulis makarya artikel. Inggih punika 5 paletan utawi 5 materi sane pacang alit-alite kapelajahin ring semester ganjil puniki. Yening wenten pitaken durusang alit-alite komen ring sor puniki. Inggih wantah sapunika durusang makarya. Matur suksema.